induna enkundla kuba ngishemen walapha enkundleni tonke tinto tibukwa nguye kubutwa yena kurusha yena usho MP akanayo isay netulu kwalo shemen wala enkundleni sebendi lababona le chiefdoms sesiyahlelembisa siyaphasisa nasiphasisa ke mase iphasile ke isayinwa ngochopho isayinwa ngeme isayinwa MP lelo form lelo ngaba iform la micro project noma la RTF hambisa ngemiphakathi kwanya usaqale embilaneni ukuthi bawuthathe babhalisa certificate wo register certificate ekudala baphungulela lo hambo lokuthi kusuka lemphakathi bayile edolobheni sekula emphakathi wabo kusithe kakhulu ngoba nje so kula malanga nje sibhalise over 1000 birth certificate ama birth certificate ukuregister la certificate ekudala ngokhona besabako lokusonzela inkundleni abe serious ngakho kuba nje abanye ngiba advise ukuthi uma ngabe mhlambe uneliwoka lamkhulu noma lababa wakho ekhaya lethi ngulube noma lethi nkukhu elingasebenzi manje sesitandardini laba ka youth senda bayaya lekhaya bolibuka la assess kahle then bese babuka ukuthi bangakusupply ngetinto lethi ngaka nokudla ngaka uchubeke usebenza. Wala sinimukele ama-viewers e-Mindful Fox podcast nalamhlanje ku-episode 2. Namuhla ku-episode 2 siniphathele babesisho sonke Khumalo lo indvuna yenkundla yaseMaseyisini yenkundla lo wangena 2018 nyalo so uphinze ubuyela nga-2023 utabe asichazela nje kabanti ngemsebenzi yendvuna nalokwendekako enkundleni lo uvamise kwenda mangabe uyindvuna akhulumela nje tindvuna tonke la eKangwane ukuthi umsebenzi wendvuna yenkundla nje in generally uyini. Sicela nisemukele nikhumbule ukuthi nisubscribe phinze ni press notification bell lapho khona ndokhona kubona mabe sesipostele enye ivideo yethu. Siye kwemukela kakhulu indvuna yenkundlani njani. Ibitho lami ngisisho sonke Mackenzie Khumalo lelo kubutheka ngamashitshumbala. Kulomsebenzi ngonyama ngene ngawo 2018 kwakulula ke nokho ngoba ngangicala nokungena engenawo lo noluvalo lolungakho angenela kulo hlangothi lwenduna yenkundla kuba induna yenkundla ke ukuthi ifanele usebenze nebantu. Yes. Yeah, induna yenkundla kuba ngishemen walapha enkundleni tonke tinto tibukwa nguye kubutwa yena kurusha yena usho MP akanayo isay netulu kwalo shemen wala enkundleni. So inkundla ke iba nama chiefdoms njengala eMaseyisini sina 6 ama chiefdoms nang 6 nje acontrolwa la eMaseyisini nabo buchopho ngisebenza bobuchopho babe ngisikisi labamelelele imiphakathi yabo. Yes. So imsebenzi yabuchopho uthi ahambe le kulama chiefdoms emiphakathi yabo bathathe tikhalo tale imiphakathi neticelo nako konke bathokuthula la kimi enkundleni njengoba kungemshemen. Kodwa uma ngabe sesisebenza sesidecide especially nje kuma projects sesihlale phansi sesihlelembisa lemsebenzi labetenayo ngamunye kule msebenzi lababuye nayo lema chiefdoms sesiyahlelembisa siyaphasisa nasiphasisa ke mase siphasile ke isayinwa ngochopho isayinwa ngeme isayinwa ngeMP lelo form lelo ngaba iform la micro project noma la RTF ngitho ukuthi khwama tengwenyama leti sita imiphakathi kakhulu through enkundla. Matsuwa lesocelo leto ke siya ema-ofisini bathuthukisi nabathuthukisi babithe leto labo bantu labafaka leso sicelo baywa interview ababaseshe kahle ukuthi kude ukuthi mhlawumbe wakhe into efamily. Then lelo form lelo selahamba le ngena
bogwebo silembabani mhlawumbe le ka micro project noma ka RTF yes la kunale mali ledzingeka la kunale mali edzinga khona lisito khona awuva hayi le process kwente konke kuyalindwa kubeketela ngoba kusho ukuthi mhlawumbe uma senigcwalisile leliform automatically project yethu lithi nalihambe leform bese bayeda baka micro project noma RTF batobuka labantu labafuna lesicelo bese baba interview ukuthi bawafunelane income generation project noma mhlawumbe dingambu la khona abantu basitala ukuthi bafuna ukugcina inkomo bathi khona ukulima no hayi kuyevakala so umsebenzi wenduna enkundla kuthi abuka ukuthi lama form lahambile ayele ayabuya yini leticelo kungahambi nje siphelana ukuthi mhlambe leticelo tabantu bayacela abantu kungabuyi lawo bese kubangela ukuthi mhlambe abantu sebathuka ukuthi hawu isikhathi samahala letikhwama tisebende umsebenzi wenduna enkundla ukuthi nje abone kuphuma ukuthi icelo nokubuya kwato sithathe sibuyisele kubuchopho sambe naye sothula kule mphazo ukuthi sicelo sawo sesiphasile yes so lokhu kusho ukuthi kule yakho inkundla la ubekwe ngakhona ndvuna uyasho ukuthi ema-chiefdom noma ke imiphakathi isithupha in6 yes. Ngabe ungabasita bangasemaseyisini usitshele nje ukuthi ngabe ngibani nabani ngabe kusange imbilane namiphi leminye le khona nje cishe le ngiyakuva ngonyama emaseyisini ile nkundla yes bese kuba nomphathi wakamzizi yes bese kuba sesimemeni yes bese kuba semasibeni bese kuba kaDlovunga bese kuba sevusweni bese kuba imbilane leyo mphathi yonke ngiyo le ekhipha lomaseyisini constituency yabona so leyo mphakathi ke ngitho tinkinga tabo natikhalo tabo tita kuphi lamaseyisini thina ke singabafana bengonyama esigijima phansi silwa nentuthuko nenhlala kahle yes nokuthi bantwana banakeleke kanye bane certificate tekutalo namhlanje kuthatha uma death certificate buchopho yabasita kuba mikisa emahhovisini aka DC mina nginduna enkundla nje uma mhlambe kunesigodi lesitha sidinga mhlambe abantu labafuna ukuthathelwa certificate njenganyalo nje SOS yasida siba hambisa ngemphakathi kwanyalo saqale embilaneni ukuthi bawuthathe bawubhalisa certificate bo register certificate tekutalo baphungulela lo hambo loluthi kusuka lemphakathi bayile edolobheni sekula emphakathi wabo kusithe kakhulu lapho ngoba nje so kulamalanga nje sibhalise over 1000 birth certificates ama birth certificate ukuregister le certificate tekutalo ngoba kunabantu abahlele emakhaya abanazo certificate tekutalo netizathu letithite ke lesingakhuluma ngato kushonela ngabe so ucala ukuthi nza imisebenzi leseyikhona vele enkundleni yalo so bekusile ukuthi nje emaseyisini kubhalisiwe over 1000 people wabhalisele ema certificates ngelisito laka SOS ngabe mawungake usilandzisela ukuthi ngabe ngiyiphi leminye imisebenzi mhlambe lekhona nje enkundleni mhlambe lebe singayadi mhlambe leminye leseyiphelile mhlambe noma ke lesetawucala mfana ngonyama ngoba silwa nentuthuko intuthuko ihambisana nemigwaqo imigwaqo silwile impela ngayo ngisangena nje enkundleni esishaya ipicnic fosholo sinekelela siphuma nama communities sisebenza sigciba senda konke ngoba works uyasitana manje ke ngokuthi lo works wethu kuswa le kugeke uphuma phansi lavumisa encane letikhuluma takusebenza ngeke ngathi mhlambe le community seyahlangana sigciba la singagciba khona ngona imisebenzi le madima umgwaqo kodwa ke ngwenyama siyabona ivele embambile lonkwe imigwaqo iya networker mangasho nje ukuthi nje la emaseyisini uma uphuma enkundleni ungena esikunteleni uphuma edolobheni uthatha umgwaqo loya engwane college ugijima sikuntiyela uyophuma amethofu sikuntiyela uwela amethofu uyemakhonza kusike sikuntiyela uyoconnecta emakhonza
selosikuntela konke ungena uthatha umgwaqo ubheke emhlosheni sikuntela vele ke nyalo ke sibangenelela ama feeder roads lama feeder roads ke ayakhongo lapho ke kufuneka le takhamiti talemphakathi bahlangana bafaka isicelo ka RDF noma ka micro lapho lo mgwaqo uyakhongwa bayibabuke la kushelela kakhulu khona kungahambi khona bawukhonge impela hayi lathuthuka lemswati. Ngabe njengoba uyasho uthi imigwaco ikhona seyikhona i-road network secishe seyiyange kuhloba ngasenkundleni losebenzela kuyo yasemaseyisini. Ngabe lamabloho ngoba sathi ukuthi umgwaco uhambisana nelibloho futhi nyalo ke sesikule season ngenhlanhla lembi le season lekabi leyo kuna kwelitulu inhle yimbi ekuna kwelitulu. Ngabe emabloho ke wona nilungise nafika phi khona ngoba phela umgwaco uhamba nalo kakhulu isikhathi lesiningi libloho. Wayishaya lapho ndona mfana ngwenyama amabloho kucalwe ngawo aqale alungiswa nyalo kwase kufakwa le pro base. Yes. Ngangokuba nje ukusuka ka Jobet uye eMatimatima uye eNdubazi Mokhasi eNdubazi uyo networker eNdubazi kusamelwe lo mgwaco ukuthi uhulumende awuphasise ngoba siba uthendarishile bekunyatha imoto nje silenzile nje ukuthi noma nini lo mgwaco utawungena noma ke timbasha yathi hle ngavumi kahle kodwa ke sesimehlwana vele ukuthi ucane nomsendo ngonyama walomgwaco ngoba sengonje umgwaco losele lamaseyisini lochama kaJobet uyophuma eMatimatima uyendubazi. Njona co sizame emabloho ukuthi ngabe bona bese kwamangaki mhlambe ngelinani ukuthi ngabe bese nifikile eniklasihlanu noma kulamathathu noma ngakubalela nje ibloho nje lokucala lisembelaneni leliphelile lemakhosini lase Roma chama ndubazi eMatimatima emazombezo sesimemene sekamzizi ang7 shots i7 amabloho lapho sa achithiwe kuma phakathini leyisikisi ngisikise hayi kuyevana ngokuthi nje lembilane inkudlwana inamathathu yona lo ngoyimbilana ina 3 yeah. Ngabe ngiphi leminye ke imisebenzi lesetafuleni lekusamele isukumise lethiwe kile lenibuke ukuthi mhlambe itawusuka nje noma isetawuphasiswa emalangeni leta wayishaya mfana ngonyama ngani ngoba naku indlala ihlasela nayihlasela basike sachumana na iweight ngilabo bakha amadamu yes amadamu afuna ukuthi kube nabantu batawulima nawulima kufuneka emanti lamadamu iweight atawukwakhelwa in such a way ukuthi lamanti abambeke then le main pipe ihambe yele kuletindzawo tebantu ofanele balime sesiqalile nje siyawakha lamakomiti alabo bantu kakhulu nje lapha emakhonza yeah kunedamu kufanele belapha ngasedebheni bafike bal-inspect abenda konke nabaka iweight nangale nondlo amasuku yengale malenza usethelebana nangale indawo swaka Mkhaliphi Domsana lawo madamu lawo atawulungiswa selidamu lasemakhosini lesenesikhathi ladabuka ukuthi bayele baka iweight balibuka bathi no batasilungisela lenye idamu likadlovu lapho kuvele kunabantu labalimako vele kufanele icala masinyana umsebenzi walo ngazizathu ukuthi bantu fanele bathi bawusebenzise lo mhlabathi balime divedi tibhithi nakonke nembili ngevakala mfunduna ngabe ku-ensheni yini lokusetafuleni ke for insha wasesivile imigwaco lesita sive sonke emabloho insha ngabe khona kubuke ukuthi insha yona isitakala kanjani ngoba sibonile lelinye lema-ground ala enzaweni yakuma-concert seligratiwe asathi noma ku-part of leyo project leni isethele insha noma i-project ye-development yenzawo noma kukanjani uma ngasichazela kafishane nje ukuthi ngabe insha yona njengendvuna ibuke ukuthi thina sinsha isita kanjani
ngoba thina sivame kufika nje endvuneni sifake nowabe kuthiwa ngiphi imisebenzi ndvuna ngifuna uthatha license bona ukuthi wenda njani ndvuna ngilambile ekhaya ngifuna kwenda yabo manje usicacise ukuthi ngabe thina siyinsha nibukene ngoba kulamalanga kuyagijinywa mina ngidawudala kuwe ngithi ndvuna kuyagijinywa ngabe yini ongangendela khona sibona ukuthi kahle ngabe yini vele kumele site nako la kini siyinsha thina noma nini ndanani la kithi siyinsha cha wayibeka mfana ngwenyama insha sengamalanga ngila enkundleni bancane laba serious ngekuthi sibangenwe ngamande emadolweni na ukhuluma nga youth fund sike saba nenkinga nga youth fund kulama form bashaywa i-business plan abaningi nje vele le business plan ngiyobe bakhila amadolo ngangokuba saze siyaya leka youth fund sothi yini ningasita nibambisa njani i-youth ngale business plan basho bathi cha singabaletha labanye baba train ngokwenda le business plan sakutama lokho still kwangaphathelele nyalo mina njengenduna yasemaseyisini la kule youth ngithemba senginabo labangu 35 labaphumelele lapha e-youth lapha e-youth center enhlangano ngoba ngiyangihambe nalo mntwana okanye ngale youth ayobeka leliphupho lakhe kulabantu lapha e-youth fund bamchazele bese uthatha leli form soligcwalisa emiphakathi nakonke abuye nalo enkundleni ngilisayine ngigcobe istembu ngiphinde ngimqhube ngimekise ile youth fund bamsithe omunye nje kwangishayela khona lijale la eholne akagula Mr Kawashi lapho yawusithakele ngoba enhlanyelo wefund uyitholile nyalo umele imali from ka Fincop sibaphasisile konke manje kuyadilela ka Fincop ngathi uthi noma scrutinize le mali uthi iphuma kahle yeah but bayasitakala labasonzele enkundleni ngoba khona besabako lokusonzela enkundleni abe serious ngakho kuba nje abanye ngiba advise ukuthi uma ngabe mhlambe uneliwoka lamkhulu noma lababo wakho ekhaya lethi ngulube noma lethi inkukhu lelingasebenzi uma lise standardini laba ka youth sende bayaya lekhaya bolibuka la-assess kahle then bese babuka ukuthi bangakusupply ngethi inkukhu lethi ngaka nangokudla kungaka uchubeke usebenze ngiloko nje ukuthi iyouth vele nami ngiyafisa kakhulu kuyi-supporta ikakhulu emathubeni emsebenzi bese kuba ngile bhola ngoba ngilokunye usicabanza nabantu nale youth fund namina nale youth la emabholeni yebo ke emakhonza kukhona wasisita lomunye losebenza kahulumende wasilungisela le ground nasemadlovunga kukhona no ground kwahwaywa ku process lokuthi le miphakathi sihwayele lama ground ngokubambisana nabaka youth sport naba sport fanele vele basisithe ngoba le youth ibukuthi induna MP asina ground fanele mhlawumbe uzofaka isandla ekhekheni khona lokuzana but sithemba ukuthi laba sport bathasitha kuze ama ground bese simene ne youth njengoba ukuthi abokhisimuzi nje kusebenzeke kahle cha kuyevakala nduna ngabe vele le in terms of lama sports okay ngicela ngana ngombuto ngide ngidawuta kulama sports ngabe ngikuphi thina ngidawuthi mabomu spice khona thina si youth ngendlela lesinganisebenzisi ngayo thina ngikuphi la uthola ukuthi sona khona kuloku nisebenzisa nela office leno noma la uvanga ukuthi asinisebenzisi kahle hle khona la ungakutshela khona ensha ukuthi mhlambe correctandana nalana ndawugcina nisebenzisana kahle thina nani ushaya yona mfana ngwenyama ngoba kubeketela iyouth nayifika enkundleni igade ukuthi kunemali kunathi ukuthi sokhokha imali nje na imali hamba usebenza uthatha lo umningi le youth ifuna le fast cash nomtshela ukuthi akawulima ingadi mhlambe leklabishi lithatha lo 3 months mhlambe yini salad lo lettuce ithatha 30 days kulikhulu kumele 30 days ubathola la itolo ngosemngalo komshini nawo lokufaka imali uphuma imali ufaka imali umnyama ka 2 rand lokho 2 rand
bathola agcwele lapho ngoba kunalo fast cash babili bathathu laba beketelela ukuthi ubathathe uba mixe e-youth center baba supply ngekukho noma ngithi ngulube babane ukudla abeketele sengizothi ngokuthi akathola imali. Kuyevakala nje. Bengisaya kulombuto wema sports ngabe lama sports akusita awusita kangakanani lo mango ema sports nje in general netball soccer nalo manye ama sports la khona emangweni akusita kanjani lokho kusita kanjani ukuthi kube nalinto leto lamangweni nalokuthi ngabe yini ngathini li office lenkundla besides lama ground inkundla lekubukile kuthi ku develop lama sports la tinkundleni fanele ngonyama lo mbuto wakho kahle umnandi ngoba le youth ifuna i-entertainment lokuthi babagcila la kuma sports one kuba saver lama drugs abakhipha busy aphinde futhi amende wendele umtimba ube fit nale ngcondo ibe sharp ngoba nase asebenda ukhanda ukuthi ufit akangena athi tsakameveni nakudlala nje nakujinywa kwento konke lo mtimba yakhathala uyolala aphumule kuse ngakusasa ahamba but nesikhathi santambama egroundini atkhiphe busy ngoba nje nanyalo nje njalo lapha enkundleni mhla ka14 ngiyogejenya ngiyaqhatshwa lapha embuthweni wemasotsha asathi ukuthi kuyahamba njani kodwa ke siyafisa ukuthi vele sethemba ukuthi nalabantu awena bathi babuya la kule 6 shift homes sifaya ngapojo phela ndvuna singena ngeback door manje lapha na kukadla makuthiwa sekude ama pressa yini le jackknife labo jackknife labo umunye wasusa ngokuthi vele uphakamisa lapha uhlangana bathi asekho lapho sengamatubane 3.2 kilometers vele ngiyababona emgwaqweni vele iyabonjwa ngileshone nayo alesi mhla ka14 nje ngiyabe ngikhona nami kodwa kuze ukuthi ngiyokufaka ngapojo ngiyongena ngiqhubha sisabela ngapojo ngivuna lapha ngimane ngibe wes4 mina kulo 3 lodzingeka ngicaphele ngoba badliwe abantu lapha thola ukuthi ukhokha inkongo 3-4 nje ungawena yeah ngona sethemba ukuthi nomsondo ngonyama utawuhamba kahle ngoba kuyabe sekuqhamuka tinza ukuthi akuwena umuntu wakuphi wena ngalapha wehlulekile mhlambe ngesimo sokuthi health yakho ayikalungile but sethemba ukuthi bafit nje lento yamenyetelwa ngesikhathi solo sikiyo i-Mindful Folks podcast sinendvuna yenkundla yasemaseyisini babesisho sonke Khumalo ningakhohlwa ukuthi nisubscribe bese nipressa i-notification bell ndobona ngesikhathi sesipostele enye ivideo sesifike ngasemaphethelweni elihlelo lwethu lana ngajabula ukuthi nichubeke futhi nibukele nalamanye ama episode ethu sitawucela ukuthi indvuna mhlambe isho emagama ayokugcina bese iyavalelisa kubabukeli bethu we-Mindful Folks podcast bafana bengonyama siyabonga ukuthi siwendlala umsebenzi ngonyama njengoba sakhethwa ngabantu ngicela nje kuyala kakhulu kulabalingani bami tenye tindvuna lezi kuminye inkundla nabo babebuchopho ukuthi asibasebendeleni labantu singabakhumbuli nesikhathi sekugcina nyalo nje nabo ungasebenze nyalo vele awusikuphumelela yini labantu fanele bakwati ube nabo ngaso sonke isikhathi basebentele bakuthembe uthi phathe kahle ngoba kuthembeka ngeke lokwenta abantu bakuthanze nalokuthi bakucwele phambili ngiyabonga amen sithembe ukuthi ni enjoyile episode yethu yalamuhla ye-Mindful Folks podcast episode 2 sithembe sithi unidawuchubeka ni share ni comment ni share nama views lamanye nisitshele ukuthi nifise ukuthi kuhlale bani kule story lesihleli umhlonishwa lana babekhumalo siyabonga kakhulu wala siyabonga.